Hai minazek lum ia wang riamena namai kazing ke zi kreuze squeeting kum chang na jang kai zemadai damai hegi gede reinsa Paulia Gairadli. Indiaramgu Election Commission mena Northeastern State of Arunachal Pradesh benai Sikkim State ge Naikum State Legislative Assembly gu election bamloi lube vote sei rabeting nai mikpui teu hele gaidle zai Indiaramgu Election Commission mena Arunachal Pradesh benai Sikkim ge Naikum State Legislative Assembly gu election bamloi lube vote sei rabeting nai mikpui teu hele gai beze ncheu zi madai mai ge sei rabeze ncheu zi kana mai design sei rahang Tei keu gai le zakatsedle zaina North East State Arunachal Pradesh benai Sikkim State gedu Hanaikum State gu Legislative Assembly election bam rabza Lok Sabha election bam ge bam dogu le zakatsedle Zane Manipur ge hazet kana kage kaklebe pet beze pen doda zete tiben takmai ting na hi ge Imphal East benai kangpok pigu inter district ge kaklebe pet me pe bok na kage gimi ka hakable zakachule zai chige gimi ka hakabrun magze plam chi mangme pe bo mene gari ka chum hemi ne rutu ni le zedu ka chedle Zane North East State Nagaland State AIDS Control Society mene HIV rare lame gamebe Testei piwang dele zakatsidle Nagaland lui Zane Nagaland lui ge Nagaland State AIDS Control Society me bone mina changsna ze hang hadai zakat chumze testei pi gai bige mina haike ze hang reaksruk zakat chumze positive testei pedle zakatsidle Zane Chief Minister dashboard report chai suize Nagaland State AIDS Control Society mene mina haike ze hang reaksruk zakat chumze HIV hararet positive testei pi biroge ze Dimapur gine kilang le zakatsidle Dimapur ge rakte se zeke chipo change tin sange himre zeke Kohima ge kaije kachum mo kuchunge sruk Kipre ge minge mon waka zane Prin district ge kna zane Juneboto district ge ketle ja chedle zane Longlenga ketunim pedmale zeka chedle zane HIV sentinel surveillance ting kumchang azang kai gu report chai suize North East State ge HIV radet kilang bze ting kumchang azang kai kumge Mizoram ge nale zai chipo change Nagaland zane chipo change Manipur le zakachedle Zane North East State Arunachal Pradesh ge Naikum State Assembly gu election bam rablam gene candidate knago pebok nakage kaklebe kakbok pepeze pebok nakage kekeze ting chune pai bigine kreimes pai mina hangsna kahzamle zakachule zaichige kaklebe pepze tenga banai kalaktang areas West Kemeng district le zakachule zaichige kaklebe peblam gene case kachum khaini zane investigation lu lamule zane Arunachal Pradesh ge wangdarbe sid Srugu State Legislative Assembly election bam rabze kram ke zi kreuze skui mai ge bamgule zakatsedle kagane vote se rab mai ncheu ke zi madai mai ze te hle gai ze ncheu ke zi kana mai ge segule zakatsedle Zane North East State Assam Tezpur Central Jail kabang me mina hangchum kabang ki gene pakti bzi gene nting sang zela le je ka chedle pakti me kabang me mina hangchum ze nim dai ra hangge zane chi Assam Tezpur Central Jail kabang me mina hangchum me kabang ki gene pak bze wal pe re gene nzak ta je pak le je ka chedle Zane North East State Meghalaya ga NGOs pe bok chumne Meghalaya gu government National People Party NPP manai pnuize kahrome Meghalaya Democratic Alliance MDA meze Indiaram gu center meze rangaira hange rangai dile zakachedle Meghalaya State ga Citizenship Amendment Act CAA tingkum changla za kreuses kuigu hingdi kai magra hange kagane close inner line permit ILP system kai rahange Meghalaya ga rangai le zakachule Zan Assam Golaghat District ge Deputy Superintendent of Police DSP Officer Saibabzi Kiran Nath kachebe peuze nimni le zakachedle impuimi hana poine pating kum kreuze mingeu ko ze kakdui blam ge ne tatiben takmai ge
Zane Northeast State Assam go Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saja Assam ge Citizenship Amendment Act CAA tingkum chakna je kreujes kuigu hingdi kangene National Register of Citizen NRC teleun tialume minalak chumangna langmingye me Indian citizenship hange apply te gulei zakachedle Zane Assam go Chief Minister ne saja Assam ge Muslim me laksna Zane Hindus me langmingye Bengalis me NRC ge pnijinga me lalei zakachedle Zane Manipur Churachandpur district etiben thangmaiting muiding hige plamchi mangmebone Indigenous Tribal Leader Forum ITLF mugu office ta ki teun siani le zakachele zai chigele si documents reme computers zane furniture me teun siani dele zakachele zane mansapo mene saze chige kangi beze ITLF mugu office ta ki teun sia beze paite manai zomi hazen me kage kaka Churachandpur district ge kaklebe petblam gene rahange numgai dele zakachele Zane Bihar ge hanaikum Lok Sabha election bamge BJP mene seat kreuze snagan tagu zane pnuize kahro me Chief Minister Nitish Kumar kyangna JDU mene seat kreuze srugen tagule izaka chedle zane wangdarbe Lok Sabha election ge ntara hange Bihar ge BJP menai JDU mkaga seat kan jibezen znai mamai ge rang bagai dle tleun tialube zane indiaram ge hanaikum gdibe Lok Sabha election bam rabze face na bamgu kram keuzi kreuze skuigenen Chekyo zi kedrak changba zane Bihar gedu face na bamgule ize kachedle kram kyo zi kreuze kuigene nkai je sro kapekyo zi sna kreuze kchom nkai zane nkai mingye unchekyo zi ket zane election gu result je unchekyo zi madai ge lia dai gule Zane Russia gdegu President Vladimir Putin je naikum Russia gdege President hange kahlit bige President hange pachuk langai dai lubchange Russia gdegu President Vladimir Putin ne NATO mje tingra hange rangai khakdai dile NATO manai Russia mkage nuclear war rei gdibe pakchumbe patsingule zaka chedile market Russia manai NATO mkage rei gdibe pakchumbe rei pibang je puchu singule zaka chedile Zane Russia Gdege naikum Russia gdegu President hange kaklangge President Vladimir Putin ne margin 88% gene duini le zakachedle zai pchuka halin ma 5% du vote je ntomale zakachele Zane Assam Dima Haso district ne T Armstrong Changsan kachebe peuze Cuba gdege India me bamze pize ningting geurahang Cuba kadego ambassador hange klangai leize Ministry of External Affairs nenznai hamamai ge sali Zane Assam Dima Haso district ne T Armstrong Changsan je Indian Foreign Service IFS officer 1997 go batch le zane chuna T Changsan ne pungbe tabam je MEA Ministry of External Affairs gu Joint Secretary tabam pungje bamle zakachule ai gena namai gzingke zi kreuze squeating kumchana je angkai je madai dammai hegi gdei rein sapo bza loi gai dele pi gai zain kingai ni mile ne je to dele